जुजुलपा नमस्ते फिसुठा नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनिता जी सञ्जिला ठौँ नेपाल सम्बत चिन्चसौ पिड दिल्लागा प्रतिपदा तिथि तिखा 2077 साल असार 22 गते सोमबार अथे 2020 साल जुलाई 6 तारिक दिखा नम्बर प्रदेश सरकारिया सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल किपु अस्पतालिया भ्रमणना अवलोकनना दिएको दु किपु नगरपालिकाया गुहाले पाखे नकतिनि न्यागो हेमोडायलिसिस युनिट या नापा आईसीयू इमर्जेन्सी व थिति वार्ड न अवलोकनना दिएको ख सामाजिक विकास मन्त्री दुलाल कितिपुर अस्पताल सञ्चालन यागो फेक नेपालिया नायक डाक्टर भरत प्रधान डाइरेक्टर गौरी प्रधान अस्पतालिया निमित निर्देशक डाक्टर पेरु प्रधान किपु नगरपालिकाया मेयर रमेश महर्जन लिस्लिसे कितिपुर अस्पतालिया नायक रमेश महर्जन उपप्रमुख सरस्वती खड्का पूर्व नगर प्रमुख हिराकाजी महर्जन नेता सुरेन्द्र मानन्दर पुलामो राज्य मन्त्री दिलीप महर्जन किपु नगरपालिका उपमेयर सरस्वती खड्का पिन्सन सलब्याक गुख उगु सला याछोले भौतिक संरचना या नपनप मागु पूर्वाधार पुवनेगु ढुङ्का अवस्था न नेपाल सरकार थुगु अस्पतालले सच्चिगु सैया या सेविकित मबिगु अवस्था जानकारी यासे कितिपुर अस्पताल या त प्रदेश स्तरीय अस्पताल घोषणा या मागुन माग्यागु तो पाङ्गु निपेगो दिने सोनिगली सुईमती कोरोना संक्रमण थप जुगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय या कठ ये नि नेम येले निम व खोपे छम संक्रमित खने दुख थुनाप आतक सचिव सुईम येले छिनगुम खोपे निगुम संक्रमित ठेंगुदु सोनिगले थप जुपि कोरोना संक्रमित गनयापि खताका विवरण तासा स्वास्थ्य मन्त्रालय सार्वजनिक यागु मधुने लिपाङ्गु निपेगो दिने डेन्यंक याना निसव गुइ सोम संक्रमित थप जुगुदु आतक 15,784 ठेंगु दु सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नायक केपी ओली शर्मा व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दथुई निर्णायक वार्ता जुगुदु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सि नपला ढुङ्का पुष्पकमल दाहाल व प्रचण्ड ओली यतन नपला त बालवाटार ठेंगुको ख प्रचण्डले सि नेता पी जनार्दन शर्मा दिवाकर व वर्षमान पुनः अनन्त व वार्ता सहभागी जुगुदु ओलिया पाखे विष्णु पौडेल व शंकर पोखरेल सहभागी जुगु ख पार्टी दुनिया विवाद उत्कर्ष ठेंगु नायपी निमदथि समझदारी कायम या टलिपाङको दिने भेटवार्ता व सहल पु ओपोके टुङ्गुको दुसा असार 10 गते निसी न्याको पार्टी स्थायी कमिटी न्याकोगु बैठके ओली प्रधानमन्त्री व पार्टी नायक निगुली पन राजीनामा बिमागु माग न्याने हगु खसा नायक प्रचण्डले से वरिष्ठ नेता पी छलनाथ खनाल व माधव कुमार नेपाल नकुम वामदेव गौतम प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बैठक नपाङ्गो दिने हे ओलिया राजीनामा माग्यागु ख तर ओली छुन हालते थमा राजीनामा मबिको अदान गया वया चंगुदो थुगुसी झिन्छगु तगिया बोर जाँच मगाइको जुगुदु थो जाँच वंगु बैशाख 21 गते निसेका त कोछिना तगु ख तर कोरोना भाइरस कोभिड-19 या महामारी या कारण जाँच जुइ मखुगु जुगुदु आन्तरिक मूल्याङ्कन बोमपि पिन्त दसिपौ बिगु जुगुदु सा बोमे तेगु अन्तरिम मूल्याङ्कन गु कठयाइको ठका कार्यविधि देगुगु भाला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड या त ब्यातगुदु ठोयान्य कोरोना संक्रमण जोखिम या कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई न मायाकेगु निर्णय जुइटुङगु दु नेवार राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल शनिबार खोने प्रहरी दमन जुगु विरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक याना विरोध पंको गुड उगु विज्ञप्ति नेवार राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल नायक पवन मान श्रेष्ठयल हाजितया सार्वजनिक जुगु ख सार्वजनिक जुगु विज्ञप्ति थया तगुदु असार 20 गते सञ्चरबार यलन महानगरपालिका या खोना या सिकाली सिडोले ठठगु बुइ वापिट वपि खोना बासी नेवा जन समुदाय या त प्रहरी लाठीचार्ज टियर ग्यास व हवाई फायर याना दमन यागु बारे नेवार राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल गम्भीर कठ ध्यानक संजुगु उगु दमने नि हत्या दर्जनौ नेवा किसान जनता गम्भीर कठ खापा जुगु थुगु दमने मोर्चा खोर निन्दा व पर्सना यासे छोप प्रकट यासे खापा जुपिनिगु याक्न निशुल्क उपचार यात सरकारी याके जोरदार माग यागु खोना या सिकाली या सिडोले फास्ट ट्रैक 0.1 गु कठ ल यानिटी 60 मिटर व ठप आक्न
50 मिटर अधिग्रहण यागो गठन देखुगु योजना या त सरकार स्वीकृत यागो दो उगु योजना या डीपीआर तयार जुगु टास गोप्पे याना तगुदु सार्वजनिक यागो मधुनी ठुकिया लगानीकर्ता अझ स्पष्ट मजुनी छ ठुकिया त राष्ट्रिय गौरव या योजना टासे सेना या त निर्माण या जिमा बिगुदु विज्ञप्ति था तगुदु थौ देश या सीमाना कोपाला तगुदु तर नेपाल या सेना या ठन्डा थासा ठेक्का पट्टा क्यागु जग्गा प्लाटिङ यागु आदि झ्या चुगुदु सिडोले न सेना जग्गा प्लाटिङ नीति योको जग्गा त याना तगुदु थौ खोना 0.1 गुली थिथि कठा या जग्गा दलाल त मिलेजुगु स्पष्ट जो खोना 0.1 के बले बुंगा व खोना खेती योग्य अपलम भु नास जुगु दो ठुकी खोना व बुंगा या सांस्कृतिक सम्पदा विकास जुगु पक्का जुगु दुसा व जनता कौडी भाप भु बिमालेगु तर उमी त उकिया परेसान सुहे लब मदैगु जक मकु उकि थासे विस्थापित जुया थगु थैगु फुक्क गुमेया मालिगु अवस्था बोलंगु दु राष्ट्रिय सम्मान कथा संगनायक पिछु ज्ञान पूर्णिकमा स्थिविरिया अन्त्येष्टि कोचागु दु संगनायक पिछु ज्ञान पूर्णिकमा स्थिविर मेगा आइतबार अन्त्येष्टि कोचागु खासा यलाया चंकमोल बौद्ध संस्कार कथा वस्पलिया अन्त्येष्टि जुगु खा सरकारी पाके राष्ट्रिय सम्मान कथा नेपाल यथ्वे फेकुगु खासा नेपाली सेना सलामी देछागु खा नेपाल थेरवाद बौद्ध धर्म या खेला जो मदुगु योगदान याना विजयमा वेका वस्पल बौद्ध विद्वान या कथा कया तगु दु वस्पल मदुगु दुखे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शोक सन्देश बिहा दिगु दुसा मिग अन्त्येष्टि ज्याजोले सांसद कृष्ण गोपाल युताक उपस्थिति दुगु खा ये नो बस पार्क के सुथे झिन्निग माइक्रोबस मी नया क्षति जुगुदु सितसिया 3 बजे पाखे ग्यारेज दुने मी नया च्याग पूर्ण रूपे व पेग माइक्रोबस आंशिक रूपे जाना क्षति जुगु प्रहरी थागुदु मी नया बा 4 ख 409 बा 2 क 2008 बा 1 ज 9603 बा 1 ज 9498 बा 2 6 1096 बा 3 ख 8589 बा 4 ख 240 ग 1 ज 2046 ल्याया माइक्रोबस पूर्ण रूपे नष्ट जुगु ख अथे बा 2 ख 4179 बा 4 ख 2264 बा 3 ख 9003 व बा 1 ज 9600 ल्याया माइक्रोबस आंशिक रूपे नष्ट जुगु प्रहरी थागु दु सुचुपिचो याको उच्च प्रविधि जागो जेट मेसिन सञ्चालने हगु नेपाल हे नापाङ्गु वडा येला महानगरपालिका 3 वडा जुइत टालाको दु ठुग वडा चालु आर्थिक दया बजेट पाखे नेगु लख टका पुला उगु बजेट मेसिन जेट मेसिन यहाँको वडा 3 या वडा अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जना जानकारी बिगु ख उगु जेट मेसिन बहुप्रयोजनीय नीति उपयोगी जुगु जेट मेसिन निगु मिटर क्वेट टकट त सुचुपिचु या फैगु जानकारी न बिगु दु उगु मेसिन सफा ल साला टेट थ दुने बोरा प्लास्टिक थाना जोंगु लिकाय फैगु न जानकारी बिगु दु साउगु जेट मेसिन जाम जुगु थ या फोर सफा लख हाई प्रेशर या जेट मेसिन पाखे सफा या फैसा दे न्यंक जेट मेसिन सञ्चालन यागु हे नापाङ्गु वडा जुइगु थागु दु महानगरपालिका जक जेट मेसिन न्यानावया जोंगु खसा 8 वडा हे मेसिन सञ्चालन यागु दु ठका 3 वडा जानकारी बिगु दु उगु मेसिन या उलिज्या यासे येलो क्षेत्र नगरपालिका 3 या सांसद पम्पा फुसालो ठुकु ज्या मेमेगु वडा या तन उच्चतम प्रविधि युक्त मेसिन नाप्यो ज्या यागु प्रोत्साहन यागु ठका फलसा कागु दु वडा हे उच्चतम प्रविधि युक्त मेसिन सञ्चालन यागुली लस्ता पुंकुसी महानगरपालिका मेयर जिरी बाबु महर्जना स्मार्ट प्रविधि हे जनता याको गुणस्तरीय सेवा बिको ठका ठगु ख टगु ख ठोसोया सब वाहन सञ्चालन यात वडा ज्येष्ठ नागरिक पिनिगु लागि निशुल्क विद्युतीय गाडी सञ्चालन हेगु न तयारी या नाचंगु दु इराकी सुरक्षा बल राजधानी बगदाद ग्रीन जोन इलाका आइतबार अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा सैनिक ठासे निशाना देका निग रकेट बम हमला याको दो इराकी सेनाया कथन नापाङ्गो हमला ग्रीन जोन टगो अमेरिकी दूतावास लिक जुगो खासा मेगो हमला बगदाद लिक जुगो सैन्य अड्डा निशाना याको ख अति सानो उगो हमला असफल जुगो खासा सेनाया कथन रकेट ग्रीन जोन दुगो इले तापा कमंगो ख उगो हमला पाखि छिडासा
छेटी जुगुडु व छम मचान खापा जुगुडु सुरक्षा बल निकको रकट हमला न असफल यागु खनिदु समाचार एजेन्सी AFP या कथा अक्टोबर आतक अमेरिकी कूटनीतिज्ञ व सुरक्षा बलले सोया उप मिसाइल हमला जुटुङको गुदु अमेरिका ठोयान्य इरान समर्थित लगडाको टेट दोष ब्याचंगो ख अथे खया कथा आतक इरान समर्थित पूजा न हमला सहभागी मजुको थयाचंगो दो थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु आफ्नो पिन्द छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त स्वपुतया दिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मन दुनाचना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यातन वनेको उज ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या